Na total de 681 armas kaya man turnover el LGU kunal Police Regional Office 9 na entero rehiyon. Por causa expired LD ilang mga lisensya del armas. Taas e ahora acorda el Philippine National Police que debía principio otra vez man renew LD ilang mga armas para pwede sila saka con este na PNP. Siendo necesidad ya este tiempo el tiene armas de fuego el mga barangay. Mas kintalia el otoridad siendo manada mga eksperyensya. Una siyempre ta responde al force multipliers del barangay como el mga tanod que mayoría armado del shotgun o pistola. Asigun con el portavoz del Regional Office 9, Police Superintendent Rogelio Alabata, ya que da kooperatibo el mga LGUs para man surrender di ilang mga issued firearms kaya man expire durante el gun ban. Pero hindi quiere decir, el dehaya lang con este na kustodiya del PNP. Ang aksyon ngayon ng Philippine National Police nga directed them to renew their respective firearms in all local government units. Necesita asigun siyempre pasa na proseso el LGU o barangay quien quiera saca lisensya del armas o lisensya para sa armas, siendo este un mandato del nuevo firearms law. Maybe because of time, no? Time constraints, or aside from that, yung mga requirements. Takre siyempre el PNP, que manada pa siyempre mga loose firearms el ta continua prolifera na rehiyon, siendo mayoría del mga kienta pwede kuhi violador, amo ta karga armas, inuay lisensya o expired el di na mga papeles. Yari itira otra vez el PNP, que debe el mga armas del gobyerno lokal o barangay talina di la posisyon, pero debe man renew ya con este siendo si hindi. Posible el kay adento calaboso, el quien pwede kuhi ta karga sin permiso. Albert Luna, Dateline Zamboanga.